جرونا یا کردستان ج روجاوی کردستان دماغش به بینرین هجام ایرو نوزده تیر تباخ 2026 روجا چهارشنبه ام جوره بلتان دانی ساعت 7 پیش کش بکن لی اوجی پشتی و ناوبری تبن مجارا ایریشا اسرائیلیا لسر بالفرگها ابو زهور آل ادلب ده گرم دبه اسرائیل دازانین کو سوریه لبر خراکرنا ستاتوکو یا اولکاریه تل آویو وکه سدما ایریشا خو دیار کرکو شامی هول دایه یکینه کین ترکیه لبار خطا بالفرگه بجه بکه شام او انقره جد بیجن اف ایریش دکاره آلوزیا لحرمی هینا زیدتر او گورتر بکم دوین آوبریده نونر طیبتی دولت نیگون آمریکای توام باراک هری داویه گوت جبو ریگرتنا لشری ناوبرا اسرائیل ترکیه سوری او لسر مکانیزمه که تخابتن. اف در بالا فرگاه ابو زهور آل ایدلبیه پشت ایریشا اسرائیل آل سروی بالا فرگه دنابرا تل اویو شام و انقره ده نرازیبون زیده بون. واشنطن آویگه دبینه هول ده اتمسفری آرام بکه. نونر طیبت امریکا بو سوریه توم باراک گوت او هول ددن دنابرا اسرائیل ترکی و سوری ده مکانیزمه که پیشیلی گرتنا شر آوا بکن. باراک ایکود همان دمده سفیر امریکا یل ترکیه دا زانین بریا ایریشه انقره نهاتی آگاهدار کرن. توم باراک به مبستا کو انقره دکاره برسوک لشکری بده گوت ترکیه بالافرین کو بر به خاکاوی و دهاتن چعفدیری دکرن و دبکو جبو کو برسوی بدیه آماده کاری کربون. هر وا دا آخافتنا خوده کوج آجانسا رویترسی رکر گوت باشه کو نیزیکاتین هستیار نهشت روش خرابتر به. باراک لسر ادعاین اسرائیل جی اف تشت آنین زمان راست آن نراست اف یک تیگیهانه که وسا نشانده ده کو ترکیه وید دمک نزده هبونا خوی الوی بارارگه زیده بکه. اف جی پیدویا به مکانیزمه که پیشیلی گرتنا شر آدنا برا اسرائیل، سوری و ترکی ده نشانده ده. ام برنگه کی چالاک لسر وید خبتن. دو پشتی ایریشه توم باراک لسر حساب خوی مدیا دیجیتال اف ایریش وکی نه پیوست بو پیناسه کربو او ایریش شرمزار کربو. لگوری اوفیسا سروکوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی اسرائیل و سوری دمجار اولکاریه ده لسر ستاتوکوی لحف کرنه. لی سوری هشتیه یکینین ترک لبالا فرگاه لنزی حلبه بجه ببن و دکرا اف ستاتوکو بن پی بکرا. لگوری دا خویانیا سروکاتیا راگهاندنه یا دولتا ترک ادعاین اسرائیل نراست و جدینه. وزارت در و یا حکومت و گوز سوری جی اف ایریش وکی ایریشکاریه که کو اولکاری و استقرار هرمی دخه خطریه پیناسه کر. بله دما ایریشا اسرائیلیا لسر بالفرگها ابو الزهور ادلب ده لشکرین ترکیه لوربون یک جوان لشکران جدی بیجه دوی اسرائیل زانه با کو افدر سوریه هر وها ایریش وکه ایریشا لسر خاکا ترکیه جی بناو دکه و گوت جبو ام بیجن اسرائیل ایریشی مدکه ما الا ایریش استانبول بکه او لیزیده دکه کو دبیجه نها پاراستونا سوریه دست ترکیه ده چاپمنیا ترکیه جی پشتراست کرکو دما ایریشه ده هیزین وان لوربون. لگوری چاپمنیا ترکیه بالا فرگاها ابو زهوره یا ده شری نفخوی ده زرار دیت بو دمک دریجه ندهاتا خبداندن. ترکیه کاری نوکرنا بالا فرگه لسر خواه گرتو بو او شانده که لشکر یا ترک ده هفده تباخی ده جبو چاکساس کرنی لوربون. چند ساعتان پشتی درکتنا لشکران ده ساعتین دسپیک ین هجده تباخی ده بالفرین اسرائیل بالفرگه بمباردمان کرن. ده ایرشه ده ریگاه بالفرگه آوهی او دپویا جه کار هاتن آرمانج کرن. لسر ویرشه لشکره که ترکو دوی دمیده لبالفرگه بو با آوه که راست دبیجه کو اسرائیل ایرشی وان کریه. Vurulduk. Dün gece İsrail tarafından vurulduk. Bunun şakası makası yok. Burası Suriye. Tamam mı? Burası Yunanistan değil. Burada kim var? Burada Türk askeri var. Burada Suriye askeri var. Burada ümmetin ordusu var. İsrail açıkça bizi vurdu. Bunu anlayın artık.
Bu bir şey değildi. Bu bir şaka, fake bir şey değildi. Ciddi olarak bizi vurdu. Hava üssümüzü vurdu. Burada Türk askerinin varlığını görüp zaten aylardır bizi dronlarla seyrediyor. Oradaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Niye? Oradaki Türk varlığı gelişmesin diye. Bizzat bizi vurdu. İstanbul'u mu vurması lazım daha? Lan Yunanistan mı burası? Diyorsunuz ki ne yapalım, sınır dışı. Lan oğlum, Suriye'nin bütün güvenliğini, her şeyini biz sağlamıyor muyuz? Biz sağlıyoruz. Bizi vurdular. Dün gece İsrail bizi vurdu. Bunu böyle bileceksin. Şimdi kalkıp kıt kafalılar diyor ki bizi savaşa çekmek istiyorlar. Oğlum senin kafan çalışmıyor mu lan? Savaşmak mı bir emirdir, savaşmamak mı? Savaşmamak bir Serokkartî Erkanê Artêşa İsraîlê Eyal Zamir hat başûrê Sûriyê û lêgeriya wê got pêşketinên meydanî û belavbûna leşkerê ya li herêmê şopandiye. Li kêleka Serokerkan fermandarê fermandariya Bakur û fermandarê Firqeya 210 û hêjmareke fermandarên İsraîlê li başûrê Sûriyê geriyan. Serokkerkanê Artêşa İsraîlê diyar kir ku digera xwe de geşadinên meydanî û belavbûna leşkerê li herêmê şopandiye û hevdîtin li gel leşkerên yedek pêkaniye. Ev gera Artêşa İsraîlê piştî êrişa wê ya li ser balafirga Abu Zuhur a Idlibê pêktê. Rojnameya El Xebar li Libnanê eşkere kir ku du balafirên İsraîlî ji qada asmaniya Libnanê derbasî Sûriyeyê bûne û êrişê li ser balafirxaneyê pêkanî. Berî du rojan Wezareta Derve ya Hikûmeta Veguhêz a Sûriyeyê gotibû İsraîlê bi 8 mûşekan êrişê balafirgehê kiribû û zirarên maddî li dû xwe hiştibû. Li Şamê parêzgerê Hesekê Nureddin Ehmed û Wezîrê Perwerdeyê Mihemed Tirko li hevciviyan di hevdîtinê de behsa amadekariyên sala nû ya xwendinê kirin. Hate ragandin ku rewşa xwendinê li parêzgeha Hesekê şopandina planên di sala nû ya xwendinê de hatin nîqaşkirin. Her wekî di civînê de amadekariyên girindetiya Rêperwerdeyê li Hesekê çaksazî û vekirina dibistanên nû da ku bikaribe hêjmara zêde ji xwendekaran bihewîne hatin nirxandin. Wezîrê Perwerdehiyê spasiya parêzgerê Hesekê û kadroyên xwendinê kir ku giringiyeke baş dane dibistan û astengî ji pêş xwendinê rakirine. Di heman demê de derbarê hewildan û hevkariya berhemdar a parêzger di warê dosyên entegrasyonê û ji nû ve sazkirina sazomaniya saziyên perwerdeyê spasiya parêzger hate kirin. Parêzgerê Hesekê Nureddin Ehmed diyar kir ku ew ê piştgiriyê bidin sektora xwendinê û hemahengiyê bi wezaretê re dewam bikin da ku sala xwendinê bê astengî dest pê bike. Hêzên Ewlekariya Hundirîn li parêzgeha Hesekê nasnameya 8 endamên xwe eşkere kir. Ev endam di berxwedana taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên li bajarê Helebê de şehîd bibûn. Van şehîdan di 9 û 10 çilêya 2026 de canê xwe ji bo parastina gel û axa xwe feda kirin. Hêzên Ewlekariya Hundirîn sersaxî ji malbatên şehîdan re xwestin û soz dan ku di rêya wan a berxwedanê bidomînin. Fermandariya giştî ya hêzên Ewlekariya Hundirîn li parêzgeha Hesekê bi daxuyaniyekê nasnameya 8 endamên xwe eşkere kir. Fermandariyê diyar kir ku ev cangorî di berxwedana taxa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ya Helebê de şehîd bûne. Di daxuyaniyê de îşaret bi berxwedana bêhempa ya şehîdan hate kirin û ev tişt hat gotin. Di demên berxwedanê de canê xwe ji bo azadî romet û daxwazên gelê xwe feda kirine. Fermandariyê diyar kir ku wan bi berxwedana xwe îradeya gelê xwe nîşan daye. Her wiha sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û got rêya van şehîdan ab romet dê were domandin. Li gor daxuyaniyên nasnameya şehîdan wiha ye. Newroz Weîs bi nasnav Berfîn Kobanê nehê çilêya 2026 li taxa Şêx Mexsûd a Helebê şehîd bû. Raperî Ne'man bi nasnav Roheyv Şervan nehê çilêya 2026 li taxa Şêx Mexsûd a Helebê şehîd bû. Ayşe Elî bi nasnav Zîlan Rojger dehê çilêya 2026 li taxa Şêx Mexsûd a Helebê şehîd bû. Elî Casim bi nasnav Erdal Şahîn
نهی چله 1026 لتاخا شیخ مقصود حلب شهید بو. محمد تلاج بن اصناف رشید سیپان نهی چله 1026 لتاخا شیخ مقصود حلب شهید بو. سلما برکات بن اصناف روهندا جسور نهی چله 1026 لتاخا شیخ مقصود حلب شهید بو. اسراء اشلاش بن اصناف واتین فرات ده چله 1026 لتاخا شیخ مقصود حلب شهید بو. و حافظ الحافظ بن اصناف انتقام امانوس نهی چله 1026 لتاخا شیخ مقصود حلب شهید بو. دبرین شونواری لباجار عفرینی یک جه دبرا نبیهوریا کو راستی ویران کرن و پاشگاه کرن تی خباتین کلاندنی نه رواج سالا 2019 حتی نهاجی پیتین. آژانس آن هی به دیمن ویرانی و کلاندنا بی سروبریین لدبرا نبیهوریا شونوار تیناس کرن شوپان. دبرا نبیهوری در دورا 45 کیلومتریان لباکور روشتات باجار عفرینی گریدایی پارێزگا حەلەبێ دیکەوە. لە گوری شاهدیا خەلکێ گوندێ دێرسەوان یê nêzî devera nebîhorî piraniya kolandinên ku çê dibin di dema dagirkirina dewleta Tirk û çeteyên wê ji bajê re ye. Axa deverê ji cihê xwe hate rakirin gelek bîrdarî yên girêdayî deverê ji ber gera li şûnewaran hate wîrankirin. Ew şûnewar hatin revandin û biriyên neqanûnî hatin firotin. Xelkê herêmê dan zanîn ku kolandina ku nû çê dibin bê destwerdana hikûmeta veguhêz a Sûriyeyê didomin. Erka parastina deverê li ser milê polîsên geştyariyê ne lê wan heta niha destwerdan nekiriye. Bînerên hêja siba 100 sal di ser avabûna bajarê Qamişlo derbas dibe. Beriya sala 1926 bajarê Qamişlo herêmeke girêdayê bajarê Mêrdîniyê Bakurê Kurdistanê bû lê gelek guhertin li deverê çêbûn û snûr di navbera Kurdistanê de hatin danîn. Di nava van 100 salan de herêmeke biçûk heyyanî bajarekî mezin şahidî ji gelek bûyeran rekir divên û çaxa xwe de em ê behsa çîrok û avakirina bajarê Qamişlo bikin û em ê bi hev re lê temaşa bikin. Bajarê Qamişlo yek ji bajarê navdar ê Rojavayê Kurdistanê ye. Qamişlo berî sala 1926 herêmeke bi deşta Mêrdînê ve girêdayî bû. Li herêmê erdên çandiniyê, dar, giya û qamiş hebû. Heta gelek kes navê Qamişlo bi qamişê ve didin girêdan. Piştî got İmparatoriya Osmanî di şerê cîhanê yekemîn de hilweşiya û peymana Sykes-Picot hate îmzekirin, guhertinên dîrokî rûdan. Bi taybet di peymanê navnetewî weke peymana Enqerayê ya sala 1921 de li Sûriyê sînorê navbera mandeya Fransayê û Tirkiyê de diyar bû. Di çarşoveya van peymanan de riya tirênê xeta Berlîn-Bexdayê sînorê her du welatan bû. Piştî parçekirina herêmê Fransiyan pêdivî dît li herêma Cezîrê Aliyê Sûriyê navendeke îdarî leşkerî û aborî ava bikin. Li gorî zanyariyan, raydarên Fransî sala 1925 biryara avakirina bajarê Qamişlo dan û bîstê tebaxa sala 1926 proje xistin miryetê de. Gelek pêkhateyan weke Kurd, Arab, Ermen, Sûryan, Aşûrî, Mêrdînî û Mehelmî herûha heta bi cihûyan berê xwedana Qamişlo golê bijîn. Sala 1927 meha Nîsanê avakirina Komîteya Rêvebirina Kar û Barê Xizmetguzariyê ya Şaredariyê ragihandin. Rûspiyê bi navê Abdurrezzaq Çelebî bû serokê şaredariya Qamişlo.
سالا 1928 جی ستاسیونا قامشلو به خطا ترینê ya rojdad ve dana girêdan lewmajaliyê aborî ve guhertinên mezin çêbûn. Bazirganiya di navbera Heleb, Musil û Bexdayê de di bajarê Qamişlo re derbas dibû. Di wê demê de hejmara şeniyên Qamişlo 10,000 derbas kir. Serokê Komara Sûriyê pazdê kanûna sala 1937 biryarname derxist goşaredariya Qamişlo were bilindkirin û ji hêla qanûnî ve weke bajarekî mezin were pênasekirin. Piştî wê di salên sihî de avahiya şaredariya Qamişlo ava kirin. Yekê Nîsana sala 1939 carayekê kehrebe derbasî Qamişlo bû. Di dawiya sed sala bîstemîn de ji ber petrol li Rimelan, Swêdiyê û Qereçoxê hate dîtin, hatina şîrketê navxweyî û biyanî bajar ji aliyê mîmarî û xizmetguzariyê ve pêş ket. Li bajarê Qamişloyê gelek saziyên çand û huner vebûn, helbestvan, nêvîskar, hunermend û hetanî mûzîkjenan jî derketin. Di vê derbarê de lêkolîner û nîvîskarê dîroka Kurd Biradost Mîtanî diyar kir got piştî bûyerên li Sûriyê û herêmê qewmîn ji aliyê siyasî, civakî û ewlehiyê ve guhertinên mezin li bajarê Qamişlo çêbûn. Di şer de li tax û saziyên Qamişloyê teqîn çêbûn. Biradost Mîtanî anî ziman got piştî ragihandina rêveberiya xweser li Rojava sazî vekirin û rêveberiyên herêmî birêxistin kirin. Herçi qasî êrîş li ser Qamişlo çêbûn, lê di şoreşa Rojava de bajar pêş ket. Berîbînerên hêja ev bajarê ku wê 100 saliya xwe tejî bikem ji bo pîrozbahiyan jî xwe amade dike. Ev pîrozbahî wê bi çi rengî bin sibe wê atmosfereke bi çi awayî li vî bajarê Qamişlo pêk were jî em ê agahiyên berfireh em ê ji nûçakgana xwe ciwana Cuma werbigirin. Ciwana dema te xweş be. Belê, silav serdar. Ciwana ev demeke bajarê Qamişlo xwe ji bo 100 saliya xwe amade dike ji bo vê yekê amadekarî tên kirin. Amadekarîn ha bi aweke giştî bidawî bûne anna û sibe wê li Qamişlo atmosfereke bi çi awayî li we qada kutin halê wê pêk were. Belê, cardin dem baş 100 sal li ser Qamişlo re derbas dibe. Bajarê Evînê warê Cegerxwîn, Aramtîkran, Yusuf Gulo, Nûreddin Sofî û her wekî din gelek kesayetên navdarî ku ji bo Qamişlo xwedî dîrokin mirov kere Qamişlo bi wan dest pê bike ku 100 saliya xwe îro ji roj bi coş û heyecanekî gelekî mezin pêşwazî dike bi serpereştiya yanî rêveberiya giştiya Qamişlo her wekî şaredariya bajarê Qamişlo 100 saliya bajar wê bi awayekî gelek mezin şahî li dar bikeve li navara bajarê Qamişlo taybet jî li parka azadî ya ku niha ez lê me serdar amadekariyên ku hatine kirin amadekariyên gelekî mezinin li vê derê hêzekî gelekî mezin belav bûye ji hêzên ewlekariya hundirîn di hemû beşên xwe de derdora bajarê Qamişlo bi giştî taybet derdora parka azadî bi giştî hêzên ewlekariyê belav bûne da bikaribin yanî rewşa ewlekariyê baş bikin ji bo ku şahiya sibe çalakiya sibe bi xêr û selamet derbas bibe hêzekî gelekî mezin li Qamişlo bi giştî belav bûye dikarim bêjim ku gelek mêvan ji dê ji li goriya gahiyê me ji başûrê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê her wekî ji paytextê ji Şamê wê gelek şande derbasî bajarê Qamişlo bibin her wiha li goriya gahî û çavkanên me yên taybet dêşandeyek ji Efrînê derbasî bajarê Qamişlo bibe her wiha ji Helebê dêşandeyek derbasî bajarê Qamişlo bibe gelek aliyên ji Şamê hatine dawet kirin da derbasî bajarê Qamişlo bibin û şahiya 100 saliya Qamişlo li vê derê pîroz bikin her wiha li gorî agahiyê me wezareta dîfa an ku wezareta parastinê jî hatiye dawet kirin de ew jî li nava vê şahiyê amade bibe her wiha gelek partiyên siyasî hiyên li Rojavayên ji dervey Rojava jî hatine dawet kirin lê halê hazir tu agahî nav destê me de tunene bi nav bêwekî kesayet di vê derê de bejdar bibe lê bi giştî em karin
دکارم بیژن کو باشور و باکور و لناوا سوریه شامه عفرین و حلب د شانده در باسی ناوا باجار قامشلو ببن هر وها سردار دکارم بیژم قال لك هنرمند جی هاتنه دا بکاربن برهمن خو بدنگن خو بکاربن جوش و هیجان باجار قامشلو ده خوشتر بکن هنرمندن کو اروپا و باشور کردستان هاتنه و خوندن جبو روجاوای کردستان تایبت هنرمند جاندر زاخو شریف عمری عدنان سعید هر وها لروجاوای کردستان جی کوما بوتانو کومن گووند ین به کردی سوریانی و عربی ده برهمن خو لسر دکا کو لناوا پارک آزادی هاتیه دانین و برهمن خو پیش بکن هر وها هلبسوان فرهاد مردیجی و چند هلبستن خو لویدری پیشکش بکن نتنی اف هلبت بری کو اف کوم در کوین همین خو پیشکش بکن لسر وید که وی گلک اخافتن ورن کرن لگوری چافکانین مین تایبت تی خویانی کرن کو د فرماندار گشتی هزن سوریا دموکراتیک بریز مظلوم عبدی سبا لناوا و شهیا قامشلو آماده ببه و گوتنکی اخافتنکی گرین گد ناوا و یعنی شهیه ده بکه هر وکی و اخافتن لسر ناو حکومت دمکیا سوریه دی وری کرن بناو حکومت دی اخافتن ورن کرن و اخافتن اسیمین جی بناو شارداریا باجار قامشلو و اخافتن وری کرن پشترجی و تکریم هبه و خلات هبه جبو تكريم غيابي بيجن خلاتن كو افكسن كو خدي ديروغ بون لباجار قامشلو مينا جگر خوي مينا شهيد نور الدين صوفي هروها يوسف قلو هيثم كتشو بافي طيار سعيد يوسف شيخ معشوق و محمد شيخو افكس و بمالباتي وانرا خلات ورنداين هروها خلاتن كسن ام بيجن بتمن مظنين لباجار قامشلو كو خدي ديروكن اوجي لفيدري لسرفيدكي جاليه هم لواء باجاري قامشلو يا عسكري هم جي مديريه باجاري قامشلو ريفبريا كشتيه باجاري قامشلو شهرداريا باجاري قامشلو لفيدري لسرفيدكي و خلات جبوان جي ورنداين باش جي و هنرمند دركفن برهمين خو بيشكيش بكن نتاني افسر دار دكارم فيجي ببارفا بكم غافادن بريا 2 ساعتان مروف كاربيجا او هنرمندن كو جباشوري كردستاني و اوروباي هاتبون غهان روج افاي كردستاني دسبيكا كو غهان يكسر سردانا ريفبريا گشتيا باجاري قامشلو كرن کو د پیشوازی آواد ریوبریا گشتیا باجار قامشلو بریز جیهان حسام هبو کو پشتی سردانا لگل مدیریته به هفره چون گورستانا یعنی گور شهیدان يعني سردانا وان كرن تايبتيجي غورا شهيد نور الدين صوفي هروها يوسف قلو بابي طيار هيثم كتشو شيخ معشوق سعيد يوسف محمد شيخو وجگر خوين سردانا وان غوران هاتن كرن دسبيكي و بشرجيش خو آماده دكن دا بكاربن سبا ورن فيدري في بارك آزادي شهية ساليا باجاري قامشلور يعني بهفرة بيروز بكن جاردن حوالي من هالوس بلادي من جوره بدي خوياني كرن اما دكارين كون حال قامشلو هاتن كرن جبو ساليا باجاري قامشلو باوايكي گلكي خوش و باش اف هاتيه چكرن دكاكو هاتيه آماده كرن تدبينيجي لدردور بگشتي لسر آواهيان هيزين اولكاريه بلاف بونه جبوكو بكاربن اولهيا باجار و اولهيا شهیه یعنی بپاریزن باش درباز ببه او لکاری گلکی لناوا باجار بلاف بويه بگشتي بفيرنجي سردار شخواس بجي امي بوشانه كزندي وكروناهي تي في سبا جدم جمير شش ايفاريد ووشانه ميا زندي لدار بحتاني كو دم جمير دوازه ايفاري لغوري برنامج كوميتيه امادكار روناهي تي في جي ولفيدربي ووشانه كزندي ولقل تماشاوانان و وشانکی زندی لدار بخه هر وها و هلوستن میوانان برایا گشتیره به پارو بکه هر وها اخافتن کل سروید که ورن کرن هلبت و به تماشاوان را پارو بکه لویدر لوگو جی هاتن دانین دکارم ویجی به بیجم سردار لگوری آگاهین کو ما به دست خستی جهن چفکانیان
دي على تاني آلين يعني على سوريا وعلى ريفبريا خسر دي السر دكي وردانين وكدن وحمي بك هاتا برنجن خو لنافا في شهية ستساليا باجاري قامشلو دا آمادبن جهرنا توكي يعني حمينة توين باجاري قامشلو جيان دكن هاتنا دعوة كرن جبو في شهية كو ستساليا قامشلو ستساليا خدا يا هاتنا دعوة كرن دا بكاربن ستساليا قامشلو دنافا سوريا نو دا بجوشو هيجانكي قالكي مزن نخاسم كو جنافا سوريا جي قالك ميوان هاتنا دعوة كرن دا بكاربن في ستساليا باجاري قامشلو بهفرا بيروز بكن بله جوانا جمعانو چگهارا ما لپارک آزادی بکو او جه کوی شاهیا ستسالیه جبو پیروز باهیا باجاری قامشتو وره لدار خستم و جوانا بقاسی 6-7 دقیقه بارتیم تو تنی پلانسازیا شاهیه دبیشی و لگوری کو پلانسازیه جی دنوا 6 ساعتان دف هموی پیک وره دیاره کوی شاهیه که به جوش به تجانی زمان سبج خواب آوه که زندوی لور بیم و به آوه که راست هم آگاهیان هم جا اتمسفره هی بما او به گلی کورتیه کل بشندن ین کردستان اول در و ولاد جیم اتمسفره شاهیه باجاری قامشتو پر و بکیش بوی که گلی سپاس هر هبی بری بینرین هجا اف آماده کارین جبو پیروزباهیا سالیا باجاری قامشتو یکو ویل ناوا باجاری قامشتو ورل دار خستن بونو چگانم جوانا هنک بما او بواره جی پاروکیر خو سبوی هین باوه که زرالتر اف یک دا اتمسفره کل سر دیکی او لقاده در بکه وجیم و هین خوشتر او گشتر به لی هر دوی چارچوبه دنو چه ما یادین جه کنم تخوازیم بواره پار و بکن اوجی ما گفت صبح شاهیا سالیا باجاری قامشتو بیکتی جبوی هجماره که هنرمند و گاوه دی در باز روجاوی کردستانی بونا او و بجداری شاهیه ببن هنرمند عدنان سعید جگدار زاخوی شریف عمری و گاوه لروجاوی کردستانی نه ایرو به بنای سالیا قامشتوی به شانده که فرمی لگل ریوبریا حریم قامشتو جهان حسام و فرمانداری لیویا قامشتو لقمان خلیل و هلبزوان فرهادی مردی و حکمت داوود سردانا گورا سیدای جگرخون کرن لسرگوری بحثا ریویتی گرینگی و خونن سیدای جگرخون هاته کرن ev demeke amadekarî ji bo saliya qamişlo tê kirin bi vê yekê gelek hunermendên qedirbilind ji derveyî Rojavayê Kurdistanê îro gihiştin Rojavayê Kurdistanê bi taybet ez niha cem hunermendekî gelekî qedirbilind û hêja me tu bi xêr hatî mamste em gelek kêfxweş in gelek spas her sax bin inşallah em jî gelek kêfxweş bîn bu cora dewemîn em li Rojavayê Kurdistanê amade bînin bi taybet سالیا باجار خامشلو کو در باز بین انشالله ام بشین خدمتک جوام بکن gelek spas mamste ez xwazim vê yekê bipirsim niha sibe amadekariyekî we çi rengî heye we çi amadekiriye ji bo saliya qamişlo şahî ji bo gel bi taybet coşekî herî mezin çêbê خودê me amadekariyet başit kirin elhamdülillah me provet başit kirin inşallah stranêt gelekî xweş û coş û xweş hem dîsa stranêt evînî ji me et kirin navda çünkü قامشلو باجار اوینه یا کو دیار قامشلو کو اوینه هنرمندت گلک مازن جرابینه ما هندک استرانت اوینی کردن افته هندک استرانت کورپروریه و هر واسه استران بو باجار قامشلو جی تذكري بكورتايج مرسترانين أبيني بيجي بكورتايم تخازن دنجي تاولو خوش ببيسن دي صاد اللي من تجي برينا چاو جروندکا تجی گرینه دوریات کشتم وینات کشتم دل بیرا منی تاش منینه دل بیرا منی ولا تاش منینه چابو چنه چابو چنه چاب دای کوری مگو اگر بیواره دنیا المقاری ام ج روجاوی کردستان و جریب باکوری کردستان انگو به پیواژو هی دوام بکن اندام کنسیاری ببر آکوما جواکین کردستان کجکی زبیر آیدار بو میوانی تلویزیون ما رونایی تیوی و برسوا پرسین حوالی ما زیورشی خو ده برنامه بویر دادا تکیلداری پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک گوت پیواژو در باز قناخه که نو بویم
لی هر تشت نهاتیه چاره سرکرن لسر ولا ریبر اپو یا د پیواجوی ده جی گوت و کوردیناتور پیواجوی به. پیواژو کو نزدیک 2 ساله بردوام دکی یا دیالوگی در باز مرحله کی نوبیه اف قانون هر مسئله چاره سر نکش خو بشه کی اولکاری هاتیه درخستن همیتش نافدنی نه یعنی مثلا کردی قانون کی چاره سر نابه قانون کی چاره سر نابه گله که قانون دو ببینه گوهرتن قانون نو بینه درخستن حتی بکی دستور دستور بده گوهرتن گوراوه کرد نوا حقوق ده جه خوابیگن لیوه اموکی گاوه کی دست پیکید بینن او کمیتا حکومت کم بو لازمه گور قانونی ده خالا هفتا بندا دوام ده بیجه اجبو آل رخستن به تعقیب کردن کمیته کی جدا چید به او کمیته جی او اکو سرو کاپو و کمیته بمشینه ام دبیجن یعنی ناوه و کمیته لازمه کمیته آشتی و سیاسی بونه به یعنی آشتی و سیاسی بونه به یعنی که هم آشتی پیک بینه هم جی ریا سیاست وکه یا ده بو رولا سرو کاپوجی وکی کوردیناتور وی کاری به جوه درکستن و قانون پیوه ام دخوازن رولا سرو کاپو نها درکو پیش یک آلیکار بچن باله یعنی سکرتریاوی هبلوی داره یعنی تنه او حواله ویده تیره ناکن یا ده بکار به میوانا قبول بکه یعنی نونرین پارتی و رخستنا و کسایت و شخصیت و او اکادمیسیان ها بکار قبول بکه یا ده بکار به راگهاندن قبول بکه خاله که دیجی بکار به رخستن را چه آستی به یعنی همی آستی در رخستن را بکار باخبه یعنی وی رنگی اگر اف چینه به تو کار ده آل تفگره و نکارم بینه کرن او هنه حاتیه دیار کرن و یه هم بری بجی افتشته هنه قبول کرنه یعنی هفدیتنا ده افتشته هنه حاتنه قبول کرن قانون دیجی وکی تام زلالی نهاد بی نویساندن قانون دیجی هیه جا ام هیویه نه پشتی جوینا 24 مهه یا کمیتا حکومتی او کمیته جی چه به او کمیته جی دمی زودتر ده کم به و دست بکار خوابه که لازمه او دولت کردی ببین شریک و دولتی اگر هم دولت جدا چه نکن گره که هم ببین شریک و دولت امنونه کار بجنب دولت کیامه چونکه به دولت را پروبلم مهنه و دولت هینا ما قبول نکن اف دولت ما نوا حقوق ده قبول نکه وکی کم امتنهی ما حسابت که و اف قانون ها ویتشته هنه چینا به دستور جی بگو هرتن دوی تشته دیجی یعنی به قانون نو بینه درخستن هیجا مسئله چاره سر دیگه هیجا امو دولت ها ترکیه الهف نهاتنه هی دجمناتیش ناو من را نبیه ام نها دجمن را تینه با هف که ام آشتیه چیکن مهی آشتی چینه کریه مسئله اوه یعنی شخوام ناوی ویجی دنم پیواجو آشتی و آواکرنا جواکا دموکراتیک یعنی پیشکی دوی آشتی چه به نامده ام تخوازن ام لوید گرهن آشتی به دجمن آره چید به دوستار لی جبوه بلا تکز جی سستاهی نکن جی خواه نخواپینه هی مسئله چاره سر نبیه پیروزباهین پازده طباخی دوام دیکن ده سالوگرا 42 آ گلده یکمین ده لچیاین کردستانی مراسمین به هیبت بیکتین امی نها مراسمه که بینن لسر اکرانین وکو گریلا تیوی دیمنی وی مراسمی وشاندیه دوی مراسمی ده بسدان گریلین تفگرا آزادی جبو ججنا وجینه لحف کم دبن و به چالکین جور به جور پیروز دیکن
دست که جزنا وجینه یه 15 طباقه بوی ریبه راپو ام پیروز دیکن او سلاب حرمت خواه بوی ریبه راپو ری دیکن دیسا بوی گل کرد او دوست کردا ام 15 طباق پیروز دیکن دیسا حوال می دوزا پککی کتنه زندان اونها تکوشین دیکن برخواد دادن هم بوی وان حوالا جی سلام حرمت خواه ری دیکن و جزنه وانا یه 15 طباق پیروز دیکن دیسا بوی همه دوزا اپوزیتی دا بدل دا تکوشین کرد و نه همه حوالا هم پیروز دیکن جیسا تایبت مالبات می شهید قهرمان ام جزنا وناجی یه 15 طباقی پیروز دیکن و سلاح حرمت خواه ری دیکن جیسا جی ام دبیجه بیجی رح 15 طباق و ام دبیجن بیجی ریبه راپو همه اول سازی او دزگهین کردستان تیکلداری ایریشین ایرانیین لدجیم باشوری کردستان نرازیبونین خواه دوام دکن کنگره نتویا کردستان کنه که ایریش شرمزار کر او لدجیم ایریشان بانگا یکتی لپارتی او سازیین کردان کر کنگره نتویا کردستان کنه که تیکلداری ایریشین رژیما اسلامی ایرانی لسر باشوری کردستان داخلینی داوگوت نابکو آخا هریما کردستان د چارچوبه ناکوکین سیاسی و لشکری ین هریمی و جهانی ده ببکارانین کنه که هنجتن ایریشه ین ایریشکاران به گوتنا بی بنگه و نای قبول کرن پیناسه کر کنه که هری داوی بانک لهمو آلیین کردستانی کر او خواست لدشی همو گفن هندر و درفه ببن یک سردانا سروک پارلمانتویا ایرانی محمد باقر قالیباف یاج بو عراق دی سلال دبه چاپمنیا فرانسی دی بیجه ده هفدتین ویده دوسیا کومین چیدار او پارتیین کرد ین روشلات ین لحریما کردستان دناوا مجارین سرکدنه سروک پارلمانتویا ایرانی محمد باقر قالیباف ده سردانا خویا عراقی ده به برپرسین حکمت عراقی را لسر مجارین اولکاری او آبوری گوتو بیش کرد لگوری راپورا فرانس 24 ده نوا مشارین سرکه ده دوسیا کومین چیکدار این عراقی او روشا پارتی او هزین کرد این ایرانیین لحریما کردستان بجهبونه هر وحاتی گوتن ایران ادعا دکه کو دولتین یک بوین آمریکای هن هزین اپوزیسیونین کرد این ایرانی لحریما کردستان چیکدار دکه او دخوازه وان بر به سنور ایرانی و بشینه لگوری و ادعای اف هزدگارن جنافخویا عراقی و انیه که شر لدجی ایرانی وکن قالیباف ده همان هفدیتینی ده لسر هفکاری آبوری جا آخویه لگوری راپوری ایران دخوازه عراق تشویق بکه که هن پترولا خواه به ریا تنگاوا هرمزی هنارده بکه ده برانبری ویه که ده کم کرنا بشک جدینین آبوریین عراق جبو ایرانی هاتین قاش کرن سروک دولتین یک بوین آمریکا او ین ایرانی دل سرهنک مجاران ناکوکین وان در باس نابم پشتی ایریشین 28 سبات دست بکری تنی بوان ولاتین کو شردنا برا وان ده پیک خاطرم سنوردار نمایم ایدی لرشتات ناوین بگشتیم ولات ایدی آلین خود دیار دکن او پیامین لسر ویه که جیم
تێنە داین هەنە لە گوری فاینانشال تایمز تا راندکارە د ڕەوشا تێکچوونا شەر de êrişî xalên leşkerên Amerîkayên li başûr û başûr rojdatê Ewropayê jî bike di heman demê de îmaratê hemû bazirganî û danûstandinên xwe yên deryayî yên li gel Îranê bi carekê de rawestandiye. NATO jê ragihand ku ji bo parastina hevalbendên xwe amade ye. Ji danûstandinê zêdetir planên şer yên aliyan li pêşin. Çapemeniya Ingilistanê dibêje İran êrişên muhtemel yên li dijî bingehên Amerîka li Ewropayê dinirxîne. Li gor rapora Financial Times xalên tên nirxandin jî yên li başûr û başûr rojelatî Ewropayê ne. Her wiha Bulgaristan û Qubrus di nava deverên ku hatine nirxandin. Li gorî raporê Bizmir Airbase li Bulgaristanê ku ji bo balafirên sotemeniyên Amerîka hatiye bikaranîn dikare di nava armancên gengaz de be. Tê gotin di egeriya balafirbûna şer de egeriya êrîşa li ser Qubrusê jî tê nirxandin. Li hemberî vê iddiayê rêveberê NATO ji Reutersê re gotin NATO ji bo bersivdana her xeteriyekê amade ye û dê ji bo parastina hemû hevalbendên xwe tiştê pêwîst bike. Erwiha balkişand li ser parastina ezîmaniya li Tirkiye û got mûşekên balîstîk ên ji Îranê di çar bûyeran de hatine asten kirin. Di heman demê de îmaratê ragihand ku hemû danûstandinên bazirganî û deryayî bi Îranê re heta daxuyaniyeke din hatine rawestandin. Rêveberiya Abu Dhabi iddia kir ku ev biryar piştî êrîşa mûşekên balîstîkên Îranê ber bi devera deryayî ve avêtiye pêk hatiye. Tehran ev tewanbarî red kir û got iddiayên bêbingehin. Di warê dîplomasiyê de jî xetimînek heye. Serokê Amerîka Donald Trump got niha bi Tehranê re ne danûstandinên dewam û ne jî yên nû tên plan kirin. Li ser şoba Ebolayê hişyarî hate dayîn rêxistina tenduristiyê ya cîhanê dibêje. Şoba Ebola ji kontrolê derketiye. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanê ragihand ku şoba Ebolayê ya li Komara Demokratîk ya Kongoyê ji kontrolê derdikeve. Ji ber vê yekê xeteriya belabûna wê di qada navneteweyê de zêde ye. Her wiha dazanîn ku şewba Ebola li Komara Demokratîk ya Kongoyê bi lez belabûye û hîn nehatiye kontrolkirin. Li gorî daneyên fermî pêkhetiyên şewbê 5000 derbas kiriye û ji van 2186 kes mirine. Madena zêr a li Zamboyê ku li snorê Kamerûnê yê Komara Afrikaya navîne hilweşiya di encamê de bi dehan kes mirin. Bûyer roja sêşemê danê nîvropêk hatiye li gorî ajansa AFP 40 kes mirine. Hin çavkanên herêmê dibêjin hêjmar sada û heta zêdetir e. Li gorî rayadarên welat hê jî nepêkane bîlançoyeke misoger karibe bê derxistin. Belebînerên hêjam li vir digihêjin dawiya bultena xwe dibêjin heta sibe carekê din werîn pêşiya we her şad û bextar.